Menteri Ketenat Pulih Putih Gejala Meghalaya Oba Lakmen Remboy haka arpu arterik mentau benai ule penpau bagi sorkar pedeng kala pentip syaka sorkar jela bagladap pelaj jaka pisah basispa san pupra kelur tengkah haka miet jongka arpu terik ban siu ketulap jongkin hekai SSE. Uba Lakmen Remboy ulaong bagi sorkar pedeng leng bagi Ketenat Pulih Putih kala pentip bagladap ban pelaj jaka pisah kaya basis pasan peprak lur tengka ban siu ketulap jogin ingin hikai kibana duk kekerdan elementary, secondary but teachers education bar bala kena kepisah keempat poin syaka akaun jog sorkar jela. Nrei kilanang yat chkmat ban penkre yak LOA kenang ba Maria yo akan kepisah on pa no mardor syaka akaun jongki district managing committee ban siu ketulap jogin hikai. Menteri Ketenat Pulih Putih ulapan pau gejing sengongo ek sorkar pedeng kabla pelat no ek kepisah bar ulong. Bahkan ni kalau urlong day namar gejing simkia Menteri rang ba gejela Konrad Kongkal Sangma. Da kabaya keren berkihe jong ke sorkar pedeng. Ulapan pau gejing benyau halor gejing keren jong ini kai SSA kibalakam bag sorkar pedeng keladapan pelat yang kepisah. Henry gejing sisa kelong bag sorkar pedeng kadang pelat yang miet jong ke arpu terik. Bar ulapan syai balada day bag sorkar pedeng keladapan pelat yang kepisah Ketenat Pulih Putih kan shim nyup kendai kelur tengah na ka corpus fund jong kejela. Ban siu kutulap kino hikai. Baru lekentui kino hikai balada kikiran AA kidi ban keren daga jing sngutu namar kino hikai bat ke sorkar kitrena ke benta ke bahakamiat jong kejela. Ta handrai minin hakapor prashpua AA ka Ministry of Education Government of India kala pelai ya kapisa hap sispa san pupra klur kabayade nado ka elementary hado ka secondary but ka teachers education baro kila pelai kelong sispa san pupra klur tam Henry nakaliang jong ka sarkar nakaliang ka finance department nakaliang jong chief minister ya ka LOE ngilanang le khnang ba larjia ba ka ne ka pisa karung mental dan lasai khnang ba inyo ban transfer syaka account jong ka education SSA but nang tu nila de prepare ro yaki advice list jengi khnang ba ngin transfer syaka ki respective DMC khnang ba kin yo ban seu ya kitulot dengada ai ngada sengungu ya ka skor pedeng hagi ya kren ge bala arbnai AA kalong menin ko menin hakapa prashpua nila yo ya kata ka sanction kanne kannom jia klem ka jingshim khia ka jing daw chip star ubaya kren sadalhi baki de pelai no tenga nga kau stang kan ko nga ambiang bangi na kaliang jongi ngi imsngi knu bagin pe ya ka jing jong ki baro ki stakeholder ki ben bentah rai lada ka slem ka mot kam de ka jing le ka jongi nga sneu benyo ya ki no hikai ka ba ka statement ka ba ki penmi hana ba o education minister o kren kalong haba ka lapelai ka sarkar pedeng ruang kampat pelai hendai nga yeng kanong rimba menin kala pelai ia kapisa kabade na kabenta katulop ka interim payment ka ba mensua kadon kendiat kansoi tangkane kam sol ia ka purpose ngala krenro ba nyop kendai klur kapisa ngala shim na ka corpus fund jong ka state lada kila pelai ya kata kapisa kita ki pon swa balingin shim na corpus fund jong ka state de ta kadaw nga kentu yaki nong hikal ne nong yalam habaki kren kan no kam kiribang kren dak basung thu khnang ba ngi makiru ki train am ta ka jingbit jingbiang jong ka state ngiru ki train am ta ka jingbit jingbiang state ngimdon kan no intention ka bangin mislead yano komak ang mene kapisa kapadrong ka state exchequer ndo chief minister ula ong ba ke LOA na pangkre nang ba kanu ko movement ka ba kapos kapisa ka rung hapo ka state exchequer kan kin transfer syak account jang ka SSA